Dobar dan svima. Nadam se da svi oni kojima treba prevod imaju slušalice i da prevod funkcioniše. Dobrodošli na predstavljanje izveštaja Fonda za humanitarno pravo o pravu žrtava na reparacije i standardima Evropskog suda za ljudska prava. Ovaj izveštaj pokriva period od 2014. i 2015. godine i zasnovan je na praksi Fonda za humanitarno pravo u zastupanju žrtava teških povreda ljudskih prava tokom 90. godina od strane pravnog tima Fonda za humanitarno pravo. U ovom izveštaju imaćete priliku da vidite pravnu analizu saglasnosti pravnog okvira i odluka sudova i administrativnih organa u postupcima u kojima žrtve u Srbiji ostvaruju svoje pravo na reparacije sa standardima Evropskog suda za ljudska prava. A takođe u izveštaju su dati i izdvojeni primeri postupaka koji na ilustrativan način govore o nesaglasnosti pravnih normi i odluka nadležnih institucija u postupcima za ostvarivanje prava na reparacije sa standardima Evropskog suda za ljudska prava. Osnovni nalaz ovog izveštaja jeste da je za većinu žrtava teških povreda kršenja ljudskih prava tokom 90-ih pravo na reparacije, inače garantovano međunarodnim konvencijama čiji je Srbija potpisnik, u praksi neostvarivo, tako reći teoretsko i iluzorno. Slikovito rečeno, između propisanih obaveza države i prava koje žrtve u praksi pokušavaju da ostvare, nalazi se ogromna provalija. Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji ne poštuje osnovne standarde Evropskog suda za ljudska prava, odnosno Evropske konvencije za ljudska prava, koji inače predstavljaju pravnu tekovinu Evropske unije sa kojim Srbija svoj pravni sistem treba da usaglasi. Pored toga, kada je reč o pravima žrtava u Srbiji, naše institucije ne poštuju brojne druge međunarodne konvencije, pre svega one iz sistema Ujedinjenih nacija, to su Konvencija UN protiv torture, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Konvencija Ujedinjenih nacija o zabrani prisilnih nestanaka i druge. Zbog svega ovog su i organi, odnosno institucije Ujedinjenih nacija koje prate primenu ovih konvencija u našoj državi već godinama unazad kritikovali Republiku Srbiju. Pitanje prava žrtava na reparacije jeste pitanje u kojem se jasno vidi i odnos institucija prema našoj nedavnoj prošlosti. Institucije su, nažalost, nezainteresovane za žrtve, bez obzira iz koje etničke zajednice dolaze. I to se posebno vidi kroz nameru Vlade Republike Srbije da usvoji nacrt zakona o civilnim žrtvama rata, koji preko 90% žrtava koje žive na teritoriji naše zemlje ostavlja bez ikakvog priznanja i bez ikakvih prava. Takođe, nažalost, za razliku od suđenja za ratne zločine, pitanje prava žrtava nikada nije zavredilo značajniju pažnju međunarodne zajednice, onog njenog političkog dela, pa se kod nosioca vlasti u Srbiji stvorilo uverenje da u vezi sa tim i nemaju nikakve obaveze. Međutim, pitanje prava žrtava na reparaciju u svojoj osnovi, a možda i pre svega, jeste pitanje poštovanja osnovnih ljudskih prava, kao i pitanje izgradnje kulture ljudskih prava u našem društvu. U tom smislu, ovaj izveštaj koji opisuje odnos institucija prema onim najugroženijim našim sugrađanima, hiljadama žrtava torture, ratnih zločina, prisilnih nestanaka, nezakonitog pritvora, prinudne mobilizacije, seksualnog nasilja u ratu, daje odgovor na pitanje gde smo mi danas kao društvena zajednica u izgradnji kulture ljudskih prava i podjednako važno kako naše institucije razumeju šta su ljudska prava. Drugim rečima, sve dok žrtve teških kršenja ljudskih prava tokom 90-ih ne postanu briga institucija u skladu sa međunarodno preuzetim obavezama, nesumnjivo je da će ljudska prava svih nas ostati samo teoretska i iluzorna.
Ja ću sada dati reč mom kolegi Relji Radosavljeviću koji je radio na ovom izveštaju i on će govoriti u jednom delu, odnosno predstavit će ukratko jedan deo izveštaja koji je pred vama, deo koji se odnosi na sudske postupke u kojima su žrtve podnosile tužbu protiv Republike Srbije za naknadu štete. Fond je od početka 2000-ih do danas zastupao preko 1000 žrtava kršenja ljudskih prava u ovim postupcima, a Relja će sada dati zapravo pregled onoga što se dešavalo 2014. i 2015. i kako sve to možemo tumačiti u kontekstu vrlo jasnih standarda Evropskog suda za ljudska prava. Relja, izvoli. Hvala, Sandra. Dobar dan svima. Kao što je Sandra najavila, ja ću pokušati da ukratko prikažem praksu u ostvarivanju prava žrtava na reparacije pred sudovima u Srbiji. Moram napomenuti da je većina žrtava primorana da svoje pravo na reparacije potražuje upravo na sudu, ili zato što nisu državljani Srbije, ili zato što su isključeni drugim diskriminatornim odredbama trenutno važećeg zakonskog okvira, o čemu ćete čuti malo kasnije. Ovde se radi o parničnim postupcima za naknadu štete protiv države. Prema nekim našim saznanjima do danas je pokrenuto više stotina takvih postupaka. U nekima je zastupao Fond za humanitarno pravo, a drugi su vođeni ili se vode putem privatno angažovanih advokata. Osnov odgovornosti za potraživanje naknade štete je da država odgovara za nezakoniti rad svojih organa prema odredbama Ustava i Zakona o obligacionim odnosima, ili da država odgovara za nesprečavanje štete koja je nastala usled akata nasilja ili terora. Zajednička karakteristika svih ovih postupaka pre svega je da oni traju jako dugo. Većina ih se vodi više od 10 godina, što samo po sebi predstavlja povredu člana 6. Evropske konvencije. Takođe, dosadašnji uspeh ovih postupaka bio je minimalan, ili bolje rečeno gotovo da ga i nije bilo, a u ovim postupcima prekršeno je više ljudskih prava zagarantovanih Ustavom Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. U prvom redu radi se o povredama prava na život i na zabranu mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja. Ova dva, po rečima Evropskog suda, najvažnija prava iz konvencije podrazumevaju jedan čitav niz standarda koje je Evropski sud za ljudska prava utvrdio u svojoj praksi i, na primer, država će se smatrati da je prekršila konvenciju u slučajevima povrede ovih temeljnih prava ako pod jedan nije sprovela efikasnu istragu i nije preduzela sve razumne mere da odgovorne privede licu pravde, i pod dva, ako nije obezbedila adekvatnu naknadu za žrtve. Sad, šta znači adekvatna naknada? Ona mora biti adekvatne visine, a to se utvrđuje prema okolnostima svakog konkretnog slučaja i u tim situacijama Evropski sud za ljudska prava vodi se svojom ranijom praksom u slučajevima sličnih kršenja prava iz konvencije. Primera radi, Behram Sahiti i još trojica Albanaca sa Kosova su tužili državu Srbiju za naknadu štete, za pretrpljeno mučenje i nečovečno postupanje prema njima tokom hapšenja 1999. godine i višemesečnog boravka u pritvoru bez osnova. Prvostepeni sud im je dosudio naknadu nematerijalne štete u iznosima od 125 do 250 hiljada dinara. Najveći iznos od njih dobio je Faton Halilaj, koji u vreme hapšenja imao samo 13 godina i njemu je dosuđeno 370 hiljada dinara. Sud u ovom predmetu jeste utvrdio odgovornost države Srbije, ali je obrazložio na vrlo čudan način. Rekao je da su ove osobe trpele strah za život i zdravlje zbog boravka, kako sud kaže, u pritvorskim uslovima, koji se nikako ne mogu smatrati uobičajenom životnom sredinom, i da je ishod njihovog pritvaranja bio krajnje neizvestan. A pritom sud nije uzeo u obzir njihova svedočenja da su bili tučeni pendrecima, metalnim šipkama, da su bili smešteni u krajnje nehumanim uslovima i nehigijenskim uslovima sa jedva dovoljno hrane. Iz ovakvog obrazloženja vidi se pokušaj minimiziranja odgovornosti države i njenih službenika za sprovedenu torturu, a ovoliko niski iznosi naknade štete su višestruko manji od onoga što je Evropski sud za ljudska prava dosuđivao u postupcima protiv Srbije koji su se ticali policijske torture. Tu se radilo u proseku u iznosima od 6 do 13 hiljada evra. Ja sam ovde naveo jedan redak primer gde je sud uopšte dosudio naknadu štete. Većina zahteva sudovi odbijaju, ili zbog toga što, uprkos svim ponuđenim dokazima, odbijaju da utvrde vezu države Srbije sa učinjenim zločinom, ili zbog uskog i diskriminatornog tumačenja zakonskih normi o zastarevanju.
Navešću još jedan primer. U predmetu za naknadu štete koji su pokrenuli članovi porodica 16 građana Srbije bošnjačke nacionalnosti koji su oteti i ubijeni u Sjeverinu u oktobru 1992. godine, sud je odbio da uzme u razmatranje dokaze koji su izvedeni pred tribunalom u Hagu, a koji su govorili o povezanosti države Srbije sa vojskom Republike Srpske, čiji su pripadnici izvršili ovaj zločin. Obrazloženje je bilo da sud ne može da razmatra takve dokaze jer su oni izvedeni pred drugim sudom i kako je navedeno, sud nema saglasnost tužene strane u postupku da izvede ove dokaze, tj. nema saglasnost države. Isto tako, po pravilu sudovi ne veruju žrtvama i njihovim iskazima, ali zato, na primjer, u potpunosti prihvataju svedočenja policajaca i onih lica koje su vršila zlostavljanje. Na primjer, svedočenje Fehrata Suljića, žrtve policijske torture u Tutinu 1996. godine, kao i svedočenje njegove supruge o tome da je bio privođen i da je bio fizički zlostavljan za vreme tih privođenja, Prvi osnovni sud u Beogradu je ocenio te iskaze kao nelogične i neubedljive, jer, kako sud kaže, nisu bili potkrepljeni pisanim dokazima. Sud tu misli na lekarske nalaze neposredno posle zadobijenih povreda, a mislio je i da ne postoji policijska evidencija u njegovom privođenju. Očigledno sud očekuje da će policijski organi voditi detaljnu evidenciju o tome nad kim su vršili torturu. Samo pitanje koje će dokazi biti prihvaćeni i koje će činjenice se smatrati utvrđenim je naravno na sudu i sud to radi po svom slobodnom uverenju. Međutim, sud mora da poštuje pravo stranke na pravičnu raspravu, a to u suštini znači da mora da uzme u obzir sve bitne navode i sve one dokaze koje stranka u postupku ponudi. A ako ih nije prihvatio, to mora detaljno i dobro da obrazloži. Ukoliko se i po žalbi drugostepeni sud samo ponovi te iste razloge, a ne obrazloži ih dodatno, smatraće se da je povređeno pravo stranke na pravično suđenje i samim tim povređen član 6 Evropske konvencije. Ipak u većini slučajeva, iz iskustva Fonda za humanitarno pravo, sudovi odbijaju zahteve žrtava za naknadu štete jer proglašavaju te zahteve zastarelim. Ako je od samog događaja do trenutka podizanja tužbe proteklo više od 3, odnosno 5 godina, koji su rokovi propisani u Zakonu o obligacionim odnosima. Međutim, i tu se ne uzima u obzir više stvari. Kao prvo, ti rokovi bi trebalo da se vezuju za nastupanje štetnih posledica, a ne za samu radnju, odnosno sam štetni događaj. Zato je Fond za humanitarno pravo u gotovo svim predmetima tražio od suda da se izvede medicinsko veštačenje žrtve, da bi se utvrdilo koje fizičke i psihičke posledice ona trpi zbog pretrpljenog zlostavljanja, kao i kada su one nastale. Jer u situacijama složenih psihičkih oboljenja, kao što je, na primjer, posttraumatski stresni poremećaj, od kojih veliki broj žrtava pati, posledice se javljaju te kasnije i bolest te kasnije uzima svoj hronični oblik. U nekim slučajevima, na primjer u jednom drugom predmetu gde se takođe radilo o kosovskim Albancima koji su neosnovano držani u zatvoru i mučeni, sud je uopšte odbio da obavi veštačenje, smatrajući ga suvišnim, i umesto toga se sam upustio u ocenjivanje zdravstvenog stanja tužilaca, nešto za što nijedan sud nema dovoljna stručna znanja. U drugim slučajevima sud je, uprkos nalazu veštaka, sam izvodio zaključke kada su žrtve postale svesne posledica po svoje zdravlje i tako na taj način odbijao tužbene zahteve. Međutim, u Zakonu o obligacionim odnosima postoji jedan duži rok za potraživanje naknade štete. To su situacije kad je šteta prouzrokovana radnjom koja isto vreme predstavlja krivično delo. I to su svi slučajevi o kojima mi govorimo danas, sve su to krivična dela po svojoj biti. U tim situacijama rok za podizanje tužbe za naknadu štete traje koliko i rok za krivično gonjenje, dakle znatno je duži. Međutim, sudovi su i ovde gledali da ne primene ovu odredbu, pa su tako zauzeli stav da se taj rok može samo računati prema onome ko je direktno izvršio zločin, a ne i prema državi kao odgovornom licu. O ovom pitanju je konačno i Ustavni sud zauzeo stav 2011. godine, a po tom stavu Ustavni sud kaže da se može primeniti ovaj duži rok i prema državi, ali samo u slučaju da postoji osuđujuća krivična presuda i da je neko proglašen krivim za to krivično delo. Ovakav stav se ni na koji način ne može smatrati ni prihvatljivim, ni pravičnim, budući da je za najveći broj zločina i kršenja ljudskih prava iz 90. godina do danas niko nije ni odgovarao. Pored toga, bilo je različitih tumačenja ovog pitanja i ona su u suštini vrlo diskriminatorna, jer su, na primjer, za bivše pripadnike JNA koji su povrede zadobili u drugim republikama bivše SFRJ tokom oružanih sukoba, sudovi su tu uzimali u obzir kao da se radilo o krivičnom delu oružane pobune tih republika
i prihvatali su njihovo potraživanje naknade štete, da ono nije zastaralo, iako ni u tim slučajevima nije bilo krivične presude i niko nije odgovarao za to krivično delo. Tako diskriminisanje žrtava, koje je često na osnovu njihove nacionalne pripadnosti, a nekad je i same činjenici da se u jednom slučaju radi o civilnim žrtvama, u drugom slučaju o pripadnicima oružanih snaga, ono samo po sebi je povreda zabrane diskriminacije koja je garantovana članom 14 Evropske konvencije. I na kraju pomenut ću još jednu mogućnost gde žrtve mogu ostvariti svoje pravo na reparaciju na sudu, a to je u okviru krivičnog postupka koji se vodi, gde žrtva kao oštećena strana može podneti takozvani imovinsko-pravni zahtev. Iako bi ovaj način možda bio najbrži za žrtve i čak i efikasan sa strane pravosuđa, jer u krivičnom postupku imate već izvedeno činjenično stanje i jeftinije ne izvoditi ponovo iste dokaze pred novim sudom, u praksi krivični sudovi su redovno odbijali ove zahteve žrtvama i žrtve, na što imaju zakonsku mogućnost, su upućivali da ostvare svoje pravo u parnici. Tako, na primjer, članove porodica Durići, Bogujevci i Lugaliju, čiji su najbliži srodnici ubijeni u Podujevu u martu 1999. godine, prilikom suđenja pripadnicima jedinice Škorpioni koji su izvršili ovaj zločin, krivični sud je žrtve uputio da svoje pravo ostvare u parničnom postupku. Međutim, kada su oni podigli tužbe u parničnom postupku, njihovi zahtevi su paradoksalno odbijeni jer su proglašeni zastarelim. Toliko od mene za sada. Dajem reč Milici Kostić, direktorki za pravna pitanja Fonda za humanitarno pravo, koja će dati par reči o trenutno važećem zakonu o pravima civilnih invalida rata. Hvala. Hvala, Relja. Dobar dan svima. Ja ću vam sada govoriti o trećoj opciji koje žrtve trenutno imaju u Srbiji za ostvarenje prava na reparacije. To su takozvane administrativne reparacije, odnosno postupci koji se vode na osnovu zakona o pravima civilnih invalida rata. Napominjem da prava prema ovom zakonu mogu da traže samo državljani Srbije. Fond je u prethodnom periodu zastupao 15 osoba u ovakvim postupcima, za koje u prvom stepenu su nadležni opštinski organi zaduženi za boračku i invalidsku zaštitu, a u drugom stepenu Ministarstvo rada. Na rešenja onda Ministarstva rada mogu da se pokreću upravni sporovi. Napominjem i da se ovaj zakon odnosi na dve kategorije žrtava. Prvo su civilni invalidi rata, a druga kategorija su civilne žrtve rata, odnosno osobe koje su nastradale. Mislim da takođe ovako na početku mogu da istaknem da je ovaj zakon predstavlja u ovom trenutku jedan od najgorih zakonskih rešenja u Srbiji u smislu nepoštovanja minimalnih standarda zaštite ljudskih prava, međunarodnih ugovora koje obavezuju Srbiju, Ustava ili domaćih zakona. To i ne čudi ako se ima u vidu da je ovaj zakon usvojen 1996. godine, odnosno u vreme režima koji je prouzrokovao posledice zbog kojih žrtve danas pokušavaju da ostvare reparacije. Nezakonitosti i neustavnosti na koje ovaj izveštaj ukazuje, a u vezi sa primenom zakona o pravima civilnih invalida rata, su pre svega diskriminacija, bilo posredna ili neposredna, a koje zatim rezultiraju u povredi prava na pravično suđenje i pravo na pravni lek. Ovaj zakon sadrži nekih 8 diskriminatornih uslova koje se nameću žrtvama, odnosno koje žrtve moraju da ostvare da bi ostvarila prava koje ovaj zakon nudi. I ja ću ih sada izložiti. Prvo, prema zakonskoj definiciji, civilni invalid rata je lice kod koje je nastupilo telesno oštećenje od minimum 50%. I ovde su zapravo dva diskriminatorna uslova. Prvo je da može biti samo telesno oštećenje, što znači da zakon isključuje iz svoje zaštite apsolutno sve žrtve koje pate od psihičkih posledica nasilja. Kao što je Relja pomenuo, većina boluje od psihičkih oboljenja kao što je posttraumatski stresni poremećaj, ali još je bitnije imati u vidu da se na ovaj način isključuju recimo žrtve seksualnog nasilja koje po pravilu pate samo od psihičkih posledica pretrpljenog nasilja, žrtve torture. Ne zaboravite da i prema domaćem zakonu i prema konvenciji o torturi, tortura je i psihička, a ne samo fizička, kao i žrtve drugih krivičnih dela kao što je nečovečno i ponižavajuće postupanje. Osim toga, uslov od 50% koji zakon predviđa da žrtva mora da ostvari, 50% telesnog oštećenja, znači da sve žrtve sa manjim stepenom telesnog oštećenja ne mogu da ostvare prava, iako će doživotno patiti od ozbiljnih povreda.
Ovo treba uporediti sa zakonskim rešenjem koje se odnosi na borce i vojne invalide, gde je taj stepen 20%, dakle više nego duplo manji u odnosu na stepen koji se zahteva za civile. Pored toga, prema zakonskoj definiciji, žrtve mogu da ostvare prava samo ako je ta povreda naneta od strane neprijatelja. To je tekst zakona. Zakon ne daje definiciju šta znači neprijatelj, već su to sudovi i drugi nadležni organi utvrdili u postupcima. I prema stavu suda, neprijatelj nije srpska policija, srpska vojska, Vojska Jugoslavije, Jugoslovenska narodna armija. Međutim, interesantno je da sudovi su našli da Vojska Republike Srpske takođe nije neprijatelj i to u predmetu u kome su pripadnici te vojske streljali 16 građana Srbije. Ovaj uslov, to ko je naneo povredu, dakle da je u pitanju neprijatelj, verovatno najbolje pokazuje diskriminatornu nameru zakonodavca, jer se ovakvom odredbom isključuju iz zaštite ovog zakona hiljade žrtava prinudne mobilizacije, isključuju se Bošnjaci iz Sandžaka iz zaštite i drugi. Zatim, prema zakonskoj definiciji, takođe, žrtva mora da ostvari još jedan uslov, a to je da je povreda nastala za vreme rata. Ovo se u praksi takođe primenjuje tako da se tumači da rat znači samo formalno proglašeno ratno stanje. U Srbiji je to samo period NATO intervencije, dakle žrtve koje su zadobile povrede van ovog vremenskog perioda ne mogu da ostvare prava prema ovom zakonu. I naravno ovakvo tumačenje šta znači rat je u potpunoj suprotnosti sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima, pre svega Ženevska konvencija, ali tu i međunarodno običajno pravo, ali i praksom domaćih krivičnih sudova koji su zapravo nadležni za utvrđivanje takvog činjeničnog stanja. Zatim imamo uslov teritorijalnosti koji zapravo se ne nalazi u tekstu zakona, to je nešto što je razvijeno, da ne kažem izmišljeno u praksi. Naime, sudovi tumače zakon tako da ukoliko je žrtva zadobila povredu van teritorije Srbije, ona ne može da ostvari prava. Ovaj uslov su sudovi osmislili u predmetu Sjeverin, setit ćete se, reč je o Bošnjacima iz Sandžaka koji su se kretali od jednog do drugog grada u Srbiji i igrom slučaja taj put vodi preko teritorije Vojske Republike Srpske, da su oni uhvaćeni, zatim ubijeni i tu je sud rekao, eto, ipak postoji taj uslov teritorijalnosti. U tom postupku fond je reagovao i ukazao na zapravo pozitivnu praksu naših organa u ranijim slučajevima gde su, na primer, žrtve pre svega srpske iz Hrvatske, koje su zadobile povredu na teritoriji Hrvatske, a došle u Srbiju, oni su dobili zaštitu prema ovom zakonu. Država je na ovo reagovala tako što je Ministarstvo rada sproveo postupak službenog nadzora i svim tim žrtvama oduzeo prava prema zakonu. Zatim, ovaj zakon iz zaštite isključuje prisilno nestale, dakle prema definiciji zakona civilne žrtve su samo osobe koje su stradale. U praksi, nadležni organi zahtevaju od porodica žrtava da svoje nestale članove proglase umrlim. Fond smatra da je ovakav uslov, ovakav namet potpuno nelegitiman i u potpunom neskladu sa međunarodnom praksom na ovu temu, a to je ne može se zahtevati od članova porodica žrtava da svoje članove proglase umrlim, zato što to za njih znači, simbolizuje njihov odustanak od potrage za njihovim posmrtnim ostacima, za informacijama o njihovoj sudbini. Zatim, prema zakonu, član porodice koji može ostvariti prava, član porodice žrtve, su isključivo bračni drug, roditelji i deca, dakle ne braće i sestre, i ne samo da su članovi porodice ograničeni na ove tri kategorije, već postoji dodatni uslov da oni mora da su živeli sa žrtvom u vreme povrede u zajedničkom domaćinstvu. Na ovaj način zakonodavac porodicu tretira kao zajednicu privređivanja i u potpunosti zanemaruje emotivnu dimenziju njihovih odnosa i ovo je u oštroj suprotnosti sa praksom Evropskog suda. Naime, Evropski sud smatra da
kada je reč o ovako teškim povredama ljudskih prava, kao što je pravo na život i slobodu od torture, Evropski sud smatra da su članovi porodice žrtava takođe žrtve i on to utvrđuje u svakom slučaju, u zavisnosti od okolnosti slučaja i uzima u obzir niz nekih okolnosti kao što je stepen srodstva, specifičnost odnosa ta dva člana porodice, da li je, na primjer, taj član porodice takođe pretrpeo povredu ili je bio očevidac i slično. Zatim, da bi žrtve i članovi njihovih porodica ostvarila prava prema ovom zakonu, oni moraju biti nesposobni za privređivanje i materijalno neobezbeđeni. I recimo u jednom predmetu gde su članovi porodice, njihova deca su stradala u NATO bombardovanju, oni svake godine moraju dostavljati dokumentaciju koju će pokazuju da su nesposobni za privređivanje i materijalno neobezbeđeni. Na ovaj način zakonodavac je od ovog zakona oduzeo potpuno njegovu reparativnu prirodu i sve ovaj zakon na socijalnu pomoć i uopšte ne nastoji da zapravo ispravi ili pokuša da umanji posledice te povrede. I sada, onaj izuzetno mali broj žrtava, kako je Sandra rekla, procenjujemo da je to manje od 10%, koje uspeju da ispune sve ove uslove diskriminatornih zakona, oni ostvaruju minimalna prava, a to su minimalna novčana davanja u vidu lične invalidnine i mesečnog primanja, zdravstvena zaštita i povlastica u prevozu. To je apsolutno sve što oni mogu ostvariti prema ovom zakonu. I rezultat ovih diskriminatornih uslova svakako je povreda zabrane diskriminacije koja je zagarantovana ne samo Evropskom konvencijom, već i nizom drugih međunarodnih ugovora, našim ustavom i domaćim zakonima i koje posledično rezultira u povredi prava na pravni lek i povredi prava na pravično suđenje. Ne treba samo izgubiti iz vida da je ipak ovaj zakon spada u domen socijalne zaštite i da zato svakako on treba da se menja, o čemu će vam govoriti Saša. I ovde je relevantna jako praksa Evropskog suda. Naime, Evropski sud državama ne nameće obavezu da usvaja socijalne programe ili da ih ne usvaja, on nema stav na tu temu. Međutim, ono što je Evropski sud u svojoj praksi istakao, ukoliko država se odluči da usvoji određeni socijalni program, država mora izuzetno da vodi računa da je taj program u skladu sa principima zabrane diskriminacije i da ne stavlja određene kategorije osoba u nepovoljan položaj bez legitimnog cilja i razumnog opravdanja kako to čini ovaj zakon. Hvala. Hvala, Milice. Pored mene je ovde Dževad Koldžić, koga ja znam još od kako sam počela da radim u Fondu za humanitarno pravo, tamo 2005. godine, jedan od prvih, rekla bih, jedan od prvih osoba koje sam upoznala, koji su van Beograda, kroz moj posao. I Dževad je sin Mevlide Koldžić, jedne od 16 otetih stanovnika Sjeverina 22. oktobra 1992. godine. I kada se to desilo, Dževad, ako se ne varam, ti si imao 13 godina. Da. Dževad je nakon toga ostao sam. Ostao sam i evo i do danas nekako sam i ponekad uz pomoć i Fonda za humanitarno pravo i nekih drugih ljudi i organizacija traga i bori se za istinu, traga još uvek za telom svoje majke. Učestvovao je u suđenju koje je vođeno pred Okružnim sudom u Beogradu protiv 4 pripadnika te formacije pod komandom Milana Lukića. Svedočio je, uvek je bio spreman i da se odazove i pozivu suda, kako tog koji je sudio počiniocima tog zločina, ali i kasnije suda pred kojim se odvijao postupak za naknadu štete. I ja ću njega sada zamolim da on kaže koje je njegovo mišljenje, koje su njegova razmišljanja o tome kako je moguće da nakon toliko dugo vremena vi porodice, valjda jednog od najpoznatijih zločina u Srbiji, još uvek nemate nikakav formalni status, tačnije nije vam priznat status civilne žrtve rata,
na nivou tog prvostepenog organa opštinske uprave u Priboju dobili ste odgovor da ne može vam se priznati status civilne žrtve rata zbog toga što vaši najbliži nisu stradali od neprijateljskih snaga. Pa evo, reci nam tvoje mišljenje i naravno reci nam kako oni koje ti viđaš svakodnevno, drugi članovi porodica, kako oni razmišljaju o ovom? Poštovanje, ja bih prvo da vas pozdravim. Moje ime je Dževat Koldić, ko što je Sandra najavila. Ja sam pre 23 godine tog kobnog dana 22. oktobra 1992. godine izgubio majku, jedina žena koja je bila u tom autobusu i ujaka. Pa znate kako, dijete od 12-13 godina jednostavno nisam ni znao šta se u stvari i dogodilo. Država ni posle 23 godine nikada nije našla način na bilo kom da bi se mogla obratiti nama porodicama žrtava da nas pita bilo šta, da li mi možemo, iako su to bili ljudi, građani naše države, odnosno Srbije, iako je tim putem koji su išli je pripadao našoj državi, osim tog jednog dela. Iako je vozačko osoblje, odnosno autobus kojim se kretali, pripadao Srbiji. Nikada nisu našli način na bilo koji da nam se obrate da bi mi mogli da dođemo do nekog statusa, nekih civilnih žrtava ili šta već. Možda oni su također rekli da je u par navrata da oni nemaju odgovornost zato što je se to desilo na teritoriji druge države. Međutim, nabrojao sam sve su to bili stvari da su to bili naši ljudi, naši građani koji su tog dana bili pošli u fabrike da radi da bi primili platu ili šta već. Međutim, slučaj koji je se desio posle 10-15 dana od tog događaja dolazi rješenje o otkazu zato što se 5 dana nije pojavio na posao. Mislim, taj neko od tih ljudi. Za taj slučaj optuženo je njih, odnosno 4 ih je optuženo. Na po 20 godina su osuđeni Dragutin Dragićević, Milan Lukić i Oliver Krsmanović. A na 15 godina Đorđe Šević koji je na suđenju, ja sam tada imao 22-3 godine, pratio sam svako suđenje, je ispričao događaj kako su oni u stvari, kako su oni to nazvali, išli u tu akciju. Jer im je kao bilo rečeno da su to neki borci, da nisu bili ljudi države Srbije. Šta bih još mogao da napomenem konkretno? Da, posle tek ove godine, odnosno prošle godine, 2015. smo uspeli da nađemo način da nađemo mesto i obeležimo da bi napravili spomenik tim našim žrtvama. Iako još niko nije pronađen osim jednog člana grupe iz te otnice. I recimo još jedna stvar. Prošlo je 23 godine. Svi ti neki ljudi koji su izgubili sinove, braću, sestre, roditelji, oni više nisu ni među živima. Na kraju krajeva kome će da se isplati ta reparacija ili ta odšteta od te države, iako nekad dočekamo da se to desi. Ja sam jedan od, pa mislim, skoro najmlađih iz tih porodica koji je ostao u Srbiji, a imao sam načina, mogao sam da odim gde god, ali sam ostao da nađem način da vidim da li bi postojala mogućnost da se to reši u okviru naše države. Međutim, država nema sluha za to. Imalo bi tu još mnogo da se priča, ali ne znam što da vam kažem. Jednostavno nadam se da će kad tad se izboriti sa svim tim da bi mi dokazali da nismo građani drugog reda. Hvala. Hvala ti, Dževat. Ja ću sad zamoliti profesora Sašu Gajina
da nam govori malo o tome, o nečemu što je vrlo aktuelno ovih nedelja i ovih meseci, a to je ta inicijativa Vlade Srbije, odnosno Ministarstva za rad i socijalna pitanja, da se usvoji novi zakon o pravima civilnih invalida rata. To nastojanje i zapravo rad na tom nacrtu obeležile su neke prilično neshvatljive stvari, od toga da udruženja žrtava, civilnih žrtava rata, udruženja porodica nestalih, od kojih su neki danas ovde sa nama, nisu uopšte bili obavešteni o tome da je zakon koji se direktno odnosi na njihova prava, na to kako će, na njihovo, kažem, materijalno i blagostanje i dobrobit, na neka druga prava koja su im vrlo važna kao žrtvama. Dakle, oni uopšte nisu bili obavešteni da je taj zakon u izradi, šta više nisu bili obavešteni ni da je otvorena javna rasprava o tom nacrtu, pa smo mi maltene poslednji dan te javne rasprave saznali da taj nacrt postoji, obavestili smo i udruženja. Danas, u poslednjih mesec dana, fond nas, ili možda čak i 2 meseca, fond nastoji da dođe do tog nekog prerađenog nacrta tog zakona. Obratili smo se nadležnom ministarstvu da nam taj nacrt dostavi, da vidimo da li je umeđu vremenu i nakon svih naših primedaba koje smo uputili tom ministarstvu, da li je ministarstvo uvrstilo neke od tih primedaba, da li je izmenilo nacrt i usaglasilo ga sa međunarodnim standardima. Međutim, ministarstvo se naravno oglušilo o taj naš zahtev. Mi smo se obratili Povereniku za informacije od javnog značaja. Naravno, taj postupak traje dugo i mi ne možemo da čekamo toliko dugo da on odluči po našoj žalbi. U svakom slučaju, dakle, mi u ovom trenutku i ne znamo kakve je sadržine taj nacrt. Dakle, kako komentarišeš to da se na ovako važnom zakonu koji se tiče osnovnih ljudskih prava velikog broja žrtava, da se on ne daje na uvid javnosti, da se udruženja žrtava na koje se on direktno odnosi uopšte ne obaveštavaju? Dobar dan svima. Evo, u vezi sa ovim pitanjem direktnog i odgovora. Dakle, dešavalo se i ranije, a i sada se dešava da oni koji žele da učestvuju u demokratskoj raspravi o jednom pitanju od javnog značaja, a zakon, odnosno zakonski propis je jedno od tih pitanja koja su nesporno od javnog značaja, ne dobijaju mogućnost, odnosno isključuju se iz mogućnosti da učestvuju u takvoj jednoj raspravi. Ovo je, dakle, primer tog deficita demokratije u Srbiji, deficita koji je već dugo prisutan, odnosno mi možemo da kažemo da mi nikad nismo ni živeli u zemlji u kojoj nema deficita demokratije. Ono što se dešavalo sa ovim zakonom je nešto što se dešavalo i ranije. Dakle, radi se o tome da nadležni organ javne vlasti krije zakonski tekst od onih koji bi trebalo ili mogli da uzmu učešće u raspravi o tom pitanju koje se uređuje zakonskim tekstom. Ovde se radi naravno o pitanju koje se direktno odnosi na one čija su ljudska prava povređena i to na jedan sistematski način, upravo i pre svega od strane predstavnika javne vlasti. Dakle, evo ako mogu da ispričam i ukratko kako je tekao taj sada, kako se došlo do tog zapleta o kome je Sandra govorila. Fond za humanitarno pravo i Centar za unapređivanje pravnih studija su napravili u toku prošle godine jedan model zakona o pravima civilnih žrtava povreda ljudskih prava u toku oružanih sukoba.
pre, dakle, tih godinu dana mi smo predstavili javnosti model zakona, on se nalazi na sajtovima, internet prezentacijama naših organizacija i na taj način smo pokušali da damo svoj doprinos daljem unapređivanju, odnosno rešavanju pitanja za koje smo videli da se ne može rešiti na drugi način. Dakle, mi smo ovde suočeni sa jednim pitanjem koje se ne može rešiti u postupku pred nadležnim sudovima i takođe se ne može rešiti u administrativnom, odnosno upravnom postupku u skladu sa postojećim pravnom regulativom. Dakle, ideja je da, s obzirom na to da žrtve kršenja ljudskih prava ne mogu da dođu do ostvarenja svojih prava, ne mogu da zaštite svoja prava u postupcima pred sudom i u postupku pred upravnim organom, da je potrebno izmeniti taj normativni okvir i usvojiti neki novi zakon koji bi otklonio sve nedostatke postojećeg pravnog režima. U tom smislu smo se mi obratili i ministarstvu koje je nadležno za ovu pravnu regulativu, a to je Ministarstvo rada, ali takođe i drugim ministarstvima kao što je Ministarstvo pravde koje se itekako bavi pitanjima koja se vezuju za suočavanje sa prošlošću, sa pravnim savladavanjem prošlosti, posebno u kontekstu otvaranja poglavlja 23 i 24, suđenje za ratne zločine i tako dalje. Ni na jednoj od ove dve adrese nismo dobili nikakav praktično odgovor. Umesto odgovora dobili smo ono što smo dobijali često u drugim prilikama i ranije, a to je ćutanje. Kada smo se obratili u vezi sa postojećim nacrtom zakona, onim o kome se pričalo o štampi, dakle, tražili smo sam nacrt zakona na uvid i eventualno na komentar, opet smo se suočili sa istim tim ćutanjem. I sada to je nešto što zaista zabrinjava na način na koji je zabrinjavalo slično ili isto ponašanje i ranije. Mi smo imali situacije i ranije kada smo recimo se bavili pravnom regulativom u vezi sa građanskim inicijativama, referendumom i tako dalje, da se taj nacrt zakona o građanskim inicijativama koji se direktno odnosi dakle na angažovanje građana krije od javnosti. Čak smo dobili odgovore da tog zakona nema, da nije formirana nikakva radna grupa, da ga neće ni biti i tako dalje. Onda smo posredno preko, ne znam, Venecijanske komisije dolazili do teksta zakona. Ovo je sada jedna takva situacija u kojoj mi ne možemo da ostvarimo komunikaciju sa nadležnim organom vlasti, ne možemo da otvorimo debatu. Ta debata koja je formalno organizovana, vođena je na taj način da smo mi sasvim slučajno na kraju poslednjeg dana praktično javne rasprave saznali za mogućnost da učestvujemo u njoj, ali i to je bila jedna samo formalna mogućnost koju smo mi pokušali da iskoristimo, ali eto, ostalo je sve bez odgovora nadležnih organa. Sve u svemu, dakle, kada se uzmu u obzir s jedne strane pravne prepreke koje se postavljaju pred one koji su žrtve kršenja ljudskih prava u toku oružanih sukoba, o čemu je Relja govorio i o čemu je Milica govorila. I kada se uzme u obzir to da se radi o zaista o najtežim povredama ljudskih prava koja ostaju, evo, 20 i nešto godina posle tih događaja bez adekvatne pravne reakcije, o čemu ste čuli neposredno od žrtve povrede ljudskih prava. Dakle, kada se uzmu u obzir ta dva aspekta ovog problema, onda mi ne možemo da se ne zapitamo šta je to što i dalje organe javne vlasti sprečava, odnosno predstavnike organa javne vlasti sprečava da odgovore na pitanje koje se pred njih postavlja. A to je kako da zaštite ljudska prava onih čija su ljudska prava povređena. Dakle, mi imamo sada situaciju jednu u kojoj država, ono što mi nazivamo državom, kolokvijalno, ne odgovara
na osnovni zadatak koji bi trebalo da smo im poverili, a to je da se brine o poštovanju i zaštiti naših ljudskih prava. Ta država koju kolokvijalno tako smatramo nekim bićem ne postoji ni zbog čega drugog osim da bi se bavila poštovanjem, da bi obezbedila poštovanje i zaštitu naših prava. Ako ona to ne čini, onda se postavlja pitanje zašto ne čini. Meni se uvek kao prvi odgovor na to pitanje nameće konstatacija da u ovoj zemlji i dalje svi članovi zajednice kojoj pripadamo nisu jednako slobodni. Ne uživaju svi jednaka prava i jednake slobode. Nego se pravi razlika između, evo, ovde svih nas koji sedimo za stolom, pravi se razlika u odnosu na jednog člana naše zajednice koja sedi za stolom. Jedan član od nas, koliko nas ima, 6, nema ista prava, nije jednako slobodan. I to je problem. To je problem jer takva zajednica ne može da računa na ozbiljan i dugotrajan razvoj, napredak. Takva zajednica se guši u sopstvenim problemima, takva zajednica se stalno suočava sa problemima koji ostaju negde potisnuti u prošlosti. Jeste, tačno je da ljudi umiru, tačno je da mi imamo sve manje tih žrtava koje su u stanju da zahtevaju naknadu ili pravično obeštećenje ili ostvarenje svojih zaštitu, svojih prava, ali to ne znači da mi ostajemo bez problema. Taj problem će ostati živ i onda kada više ne bude živih žrtava teških kršenja ljudskih prava. Zahvaljujem. Hvala, Saša. Sada ću dati reč Goranu Miletiću, direktoru organizacije Civil Rights Defenders za Zapadni Balkan, organizacije koja inače valjda jedina i tokom dugog niza godina ima sluha da podrži naše aktivnosti koje se tiču podrške žrtvama u ostvarivanju njihovih prava na reparacije, ali pre svega Goran danas ovde zbog toga što se on bavi i prati ostvarivanje svih ljudskih prava u Srbiji, ali i regionu, i zamolila bih ga da nam da svoj osvrt na ovu temu o kojoj mi danas ovde govorimo, ali iz jednog mnogo, da kažem, apstraktnijeg ugla, odnosno iz ugla poštovanja ljudskih prava, kakav je generalno manir poštovanja ljudskih prava od strane naših institucija. Da li je ovaj odnos prema civilnim žrtvama rata neki izuzetak ili je ipak reč o jednom sistemu? Hvala, Sandra. Pa, ljudska prava u Srbiji se poštuju vrlo verbalno. Dakle, postoji samo verbalno poštovanje ljudskih prava i to je kada naš premijer ili drugi predsednici vlasti izađu i kažu ljudska prava u Srbiji se poštuju. Ja stalno kada ovako imam priliku da sedim ovde kažem da nikom ni u Švedskoj ni u drugim zemljama zapada ne bi palo na pamet, tamo da se zaista ljudska prava poštuju do nekog vrlo visokog nivoa, ne pada na pamet da izađe da kaže ta i ta zemlja poštuje ljudska prava. Dakle, svuda postoji neki problem u poštovanju ljudskih prava i verujte da to postoji u Srbiji. Prvo, u Srbiji nema unapređivanja okvira, pravnog okvira, ili to unapređivanje okvira je veoma sporo, dakle čekamo neke zakone beskrajan broj godina, dakle zakon protiv zabrane diskriminacije smo čekali 8, zakon o besplatnoj pravnoj pomoći još nije donesen, evo već 16. godina, 15-16. godina, dakle to su neverovatni periodi koliko čekamo neke proste zakone. Pored pravnog okvira nema bolje prakse, dakle nema boljeg poštovanja ljudskih prava i međunarodnih standarda, sve je to veoma onako loše, limitirano, što bi rekli pur, veoma je onako neprihvatljivo, da kažem neprihvatljiv nivo poštovanja ljudskih prava u praksi. I treća stvar koja je takođe bitna, dakle nije manje bitna, to su afirmativne izjave predstavnika izvršne vlasti. Dakle, često se dešava da bude nekih izjava tu i tamo predstavnika u parlamentu, dakle poslanika u parlamentu, ali kada vidite predstavnika izvršne vlasti ili dobijete utisak da oni ne znaju šta su ljudska prava u suštini, oni mogu da izgovore tako te 2-3 fraze, ali oni suštinski ne daju afirmativne izjave koje se tiču poštovanja ljudskih prava bilo koje kategorije ili bilo kog građanina Srbije. Tako da mi nemamo zaista prava, ja ne mogu da se setim ni jedne
suštinski afirmativne izjave predsjednika vlasti, već upravo suprotno imate pretnje. Dakle, sećam se prošle godine kada je, odnosno 2015. kada je Pride završen, da vam premijer izađe na televiziju i kaže šta, neće da ih mi štitimo, onda samo neka kažu mi ćemo naredne godine ukloniti policiju sa ulica. Dakle, to je neko shvatanje, to je neko onako vrlo primitivno shvatanje ljudskih prava i obaveza države da zaštiti građana Srbije. Dakle, verbalno poštovanje ljudskih prava se najbolje može, kada govorimo o ratnim zločinima, sažeti u jedno, ja ću sad parafrazirati rečenicu jednog autora koji je skoro to napisao, kaže mi jesmo za suđenje za ratne zločine, to otprilike tako u regionu biva, ali naši momci su tamo nad ovim drugima odradili sjajan posao. Naši heroji su uradili, kada su malo ratovali s ovim drugima, odličan posao. Dakle, tu se jako dobro vidi kako vlasti razmišljaju i ja verujem da u Srbiji upravo tako razmišljaju. Dakle, verbalno oni jesu za neka tamo suđenja, ali u praksi su super naši heroji sve divno odradili. To se videli sa dočekom Lazareviću, dakle, u Nišu, to je upravo slika i prilika cele priče. Što se tiče pregovora sa Evropskom unijom, mislim da je to odlična prilika da se unaprede ljudska prava, da se da neki impuls pravima žrtava i suđenjima za ratne zločine. Međutim, trenutno mi se čini da je sve prilično lažno, jer je cilj države da se uradi što manje na ovom planu, dakle da se uradi onoliko koliko može da se dobije neka prelazna ocena, ali ništa više sem toga. Što se tiče žrtava, ja se moram složiti sa Sandrom koja je rekla da se vlasti ponašaju vrlo nezainteresovano za prave žrtava, to je prilično vidljivo i postoji fenomen da se oni žrtava sete, da žrtve postoje u javnom diskursu samo u dva segmenta. Dakle, prvo, žrtve postoje kada je neki datum, dakle, obeležava se datum neki koji postoji, da li je to datum, svetski datum ili svetski neki dan, i onda se oni sete tako povodom nekog datuma, na taj dan se nešto desilo, dakle, tada se i mediji sete i predsjednici izvršne vlasti koji obećavaju da ćemo mi uraditi sve što je u našoj moći da procesuiramo počinioci i tako dalje. Dakle, to imate jedno. I drugo, kada govorimo o žrtvama, sve je vrlo diskriminativno, sećamo se samo naših žrtava, dakle srpskih žrtava, i opet se i tih žrtava vlast seća vrlo onako statistički. Dakle, oni, znate onu frazu 200.000 prognanih Srba s Kosova, to je fraza potpuna, a ne seća se, na primjer, žrtava iz Sjevernina ili nekih drugih žrtava. Dakle, apsolutno je diskriminativno to sećanje koje vlasti nama nude. Ja smatram i kao pravnika i kao građanin da bez suđenja za ratne zločine, bez obzira da su to suđenja u krivičnim postupcima ili reparacije, ne može biti, dakle, pravda i ne može biti jedne pristojne države i suđenja jesu bitna. Ne mogu da se složim sa predsjednicima vlasti ili političarima koji kažu pa dobro, šta ste navalili sa tim suđenjem za ratne zločine, to je neka prošlost, sada nama treba ovde budućnost. Ja ću vam otprilike pokušati da parafraziram šta prosečni građanin, ne samo Evropske unije, nego Zapada, koji bi trebao da dođe ovde da uloži novac, dakle neki investitor, ovde kao u Srbiji jako treba investitora, pomisli kada pomisli, pričao sam sa nekim od njih i oni otprilike, evo to su neke parafraze, u 5 pitanja ili 5 razmišljanja investitora koji bi došao sutra u Srbiju da uloži neki novac. Od IKEA pa nadalje. Dakle, ako ja dođem tamo, a oni koji su ubijali ljude zbog etničke pripadnosti nisu kažnjeni, oni su percipirani kao heroji, žrtve i žive kao heroji i žive normalno, šta ja mogu da očekujem od države ukoliko bi mene sutra napao neko tamo iz bilo kog razloga. Broj 2, ako ratni zločinci nisu kažnjeni, šta ja i moj kažnjeni u sudskim postupcima, šta ja i moj kapital možemo očekivati ako nama bude zatrebao sudski postupak. Dakle, da li mi možemo očekivati isto pravdu? Treća stvar, na primjer, ako izvršna vlast veliča i štiti ratne zločince, a ignoriše žrtve, kako bi bilo kada bi neko mene opljačkao, udario, pokušao da ubije ili slično. Dakle, to su zaista pitanja koje ljudi postavljaju. Četvrto pitanje koje vi verovatno vrlo dobro znate, a koje zaista ti ljudi postavljaju sebi, ukoliko suđene za ratne zločine i druga suđenja pred lokalnim sudom, ne samo za ratne zločine, nego često ta suđenja vezana za ljudska prava, traju po desetine godina, dakle 10 godina i više, 15-16 godina imali smo takve slučajeve. Dakle, ukoliko oni traju toliko dugo, šta ja treba da očekujem kada budem, koliko dužinu suđenja ako bude potrebe, dakle, suđenjima, a kada se neko bavi ekonomijom i novcem, uvek je potrebno da bude suđenja. I na posledku, ako, evo, to je Relja pomenuo takav
takav slučaj, ako u suđenjima, pred sudovima veruju policiji, a ne veruju iskazima žrtava, ne veruju nalazima, ne veruju fotografijama, dakle, ako ne veruju dokazima koje bi ja pružio sutra ako se nešto desi, a veruju tamo nekom policajcu ili bilo kom drugom, šta ja mogu da očekujem i moj kapital, dakle ti ljudi misle na novac, možemo da očekujemo tada. Dakle, ovo je veoma vezano sve za suđenje za ratne zločine, dakle, ukoliko se tako Srbija odnosi prema prošlosti i prema žrtvama, dakle, i ti neki ljudi koji bi sutra trebalo dođu ovde i da žive i da ulože novac, neće naprosto doći. I to jako puno ima veze, suđenje za ratne zločine ima jako puno veze sa budućnošću i sa ekonomijom. Moj neki zaključak iz svega ovoga je, makoliko to bilo politički oportuno i koliko ljudi nekako, da kažemo, elita se slagala da treba da počnu pregovori u poglavlju 23 i 24, ja smatram da ne postoje još uvek uslovi. Koliko god je to možda korisno, pa i za suđenje za ratne zločine, mislim da ne postoje preduslovi, naročito za 23. Prvo, nema pravde za žrtve, ni za žrtve iz prošlosti, iz nedavne prošlosti, ni za one sadašnje žrtve. Ja sam jedan od onih, na primjer, meni neko preti na Facebooku, kaže da će mi pobiti porodicu i mene i tužilaštvo mi šalje posle 6 meseci da su oni njega pozvali razgovor, ali da su zaključili da nema a čovjek preti pod pun profil na Facebooku, vidite da to nije lažan profil, potpuno vidite da je to ta osoba i pretnje ponavlja više dana. I tužilaštvo mi kaže da oni nemaju, eto, zvali su ga, kaže nema dovoljno dokaza da je to ta osoba, nego pretpostavljaju da je neka druga osoba, potpuno nevjerovatno, i nema pravnog okvira, ili dakle nemamo dovoljno, nismo dovoljno sigurni da kažemo da će neke buduće žrtve kršenja ljudskih prava biti dovoljno zaštićene. Druga stvar, dakle, posle žrtava su zakoni se u Srbiji ili ne donose, ili kada se donesu oni su loši, često loši, ne uvek, često loši, ili ovaj treći fenomen koji smo danas pominjali ovde, koji su Sandra i Saša pomenuli, dakle da su ti zakoni tajni, što je potpuno neverovatno za jednu evropsku državu, da se predlog zakona ne želi dostaviti onima na koje se odnosi. Treća stvar su međunarodni standardi ljudskih prava, dakle to je jedna leopardova šara, dakle nekad se primenjuju, nekad ne, nekad polovično, pa kako se vama onako bude zalomilo, može da vam se desi da se poštuju u vašem slučaju, a nekada se neće poštovati. Četvrta stvar su podzakonski akti. Znate, to su one strategije, akcioni planovi i tako dalje. Sve to lepo što naša država donosi, priprema, pokušava da donese. Ja smatram da je to jedan veliki fake, da je to sve predstava za Evropsku uniju, a ne zaista želja da se neko pitanje ljudskih prava dovede do kraja i da se nešto reši pomoću tih podzakonskih akata i planova. I poslednja stvar koja se tiče počinilaca, zašto Srbija ne treba, mislim, nije spremna za 23-ku, zato što prvo počinioci su ili slobodni, potpuno slobodni građani, drugo nisu adekvatno kažnjeni, što se vrlo često dešava, ili treći fenomen koji ovde su namerno nepoznati. Dakle, nekim mi radimo na tome, što bi rekla policija, oni ostaju kao navodno nepoznati dugi niz godina. Ono što bi lično, ako me pitate zašto ja smatram da Srbija nije spremna, to je upravo ova situacija u kojoj se Dževad nalazi. Pazite, on 1/4, dakle četvrt veka, čeka neku pravdu i ljudi koji su porodice žrtava iz Sjeverne, porodice otetih Sjeverin, dakle ne mogu da nađu sve najmilije, ne mogu i pored toga što se zna cela priča i zna se kako se sve odigrao, da kako se taj stravičan zločin odigrao, dakle nema i dalje pravde. To je moj neki intimni razlog zbog čega Srbija nije spremna. To ne priliči jednoj evropskoj državi. Imao sam prilike da vidim kako to u Švedskoj izgleda kada je neki, mislim da je bio iz Bosne počinilac, se slučajno našao na njihovoj teritoriji i slučajno su saznali, dakle pravni sistem Švedske je saznao da taj može biti verovatno počinilac nekog ratnog zločina, dakle brzopotezno je uhapšen, brzopotezno je procesuiran, postupak je bio jako brz, svi svedoci su pozvani i švedska država im je platila da dođu u Švedsku da svedoče i tako dalje. Dakle, to je bilo nekoliko ročišta i sve se završavalo. Dakle, čak i ta država koja je daleko odavde se trudi da žrtve imaju pravdu, a država koja je prilično odgovorna, a to je Srbija za jako puno zločina, se trudi da žrtve nemaju gotovo nikakvu pravdu. Hvala. Hvala Goranu i hvala svima. Mi smo malo odužili i naravno sada je red na vas ukoliko imate neka pitanja ili neke komentare.
Želim samo da napomenem možda nešto što sam trebala da kažem i u samom uvodu, vrlo kratko, to je da situacija po pitanju prava žrtava na reparaciju u Srbiji je prilično slična sa onim što se dešava u državama u regionu. Dakle, mi smo pratili kako se države u regionu odnose prema žrtvama, svojim građanima i to su prilično slične priče i slične sudbine ljudi. Nažalost, kada se uporede ovi pravni okviri i sudski postupci, Srbija se zaista izdvaja u odnosu na ostale zbog zaista najlošijeg pravnog okvira i najlošije prakse sudova. Ali želim da naglasim, dakle, da ovaj problem ostvarivanja prava žrtava na reparaciji ima jednu regionalnu dimenziju i da naravno u budućnosti, ukoliko bi se institucije, uključujući i naše, opredelili za rešavanje ovog pitanja i usklađivanje sa međunarodnim standardima, da bi možda trebalo razmišljati o jednom regionalnom pristupu, posebno zbog toga što je veliki broj žrtava nakon rata promenio prebivalište, više dakle nije na teritoriji one države na koje se neki zločin ili kršenje ljudskih prava desilo, tako da trebamo imati u vidu da ovo dakle zaista jeste jedan regionalni problem i kao što sam napomenula na početku, nažalost, velika propuštena prilika je činjenica da međunarodna zajednica nije nikada paralelno sa insistiranjem na procesuiranju ratnih zločina insistirala i na ovom pitanju. Gordana Đekanović, vi ste se javili. Samo, evo, mikrofon da... Ja sam Gordana Đekanović, Udruženje porodica kosmijskih stradalnika. Vrlo ću kratko o 3 stvari. U ime članova porodica koji su okupljene oko našeg udruženja, želim da kažem da su naše iskustva iz proteklih 16 godina potpuno ista. Bez obzira, smenjivali su se vlasti, dobijali smo obećanja. Ja sada govorim, vraćam se znači na ovaj nacrt zakona i današnju temu. Znači, sastajali smo se sa najvišim zvaničnicima svih vlasti i dobijali čvrsto obećanja njihova da će se pitanje civilnih žrtava pravno regulisati i da će konačno oni dobiti neku vrstu satisfakcije za sve ono što su preživjeli prvo njihovi najrođeniji, a onda i oni koji su takođe žrtve. Htjela bih da ne ostane nejasno, da prosto ne bude privid, s obzirom da su gospoda Relja i Hadžić govorili o tome koliko je vlast u Srbiji ili vlasti u Srbiji, koliko su nezainteresovane ili to je stvarno najblaži izraz. Ali da ne ostane privid da se radi o nekakvom različitom odnosu države prema pripadnicima različitih etničkih zajednica. S obzirom da su pomenuta imena Albanaca, imena Bošnjaka, ja upravo to želim da kažem, da je potpuno isti odnos prema srpskim žrtvama sa Kosova i Metohije i njihovim porodicama. Upravo zbog toga što takav zakon ne postoji okvir kako bi se ta prava ostvarivala. Znači, potpuno je sve isto. Još samo oko ovog zakona, mi smo imali priliku da nas državni sekretar u ministarstvu koje treba da izađe pred vladu sa tim novim zakonom, primi pre izvesnog vremena, upravo na temu dokle se stiglo sa izradom tog nacrta, pošto je produžena javna rasprava pa je nešto kao dodavano. Mi nismo imali priliku da dobijemo na uvid taj novi dokument, ali je nama samo pročitano iz tog nekog dokumenta da je ubačena reč nestali. Meni se kao nekom ko se novinarstvom bavi profesionalno čitav radni vek, činilo da ta reč negde visi u vazduhu. Imam utisak da su je i objasnili su nam da je upravo zahvaljujući civilnom sektoru da su nestali sada kao prepoznati u tom zakonu. Mi smo sa tog sastanka
otišli neuvereni da će nestala lica imati mogućnost da ostvare svoja prava. Vidjet ćemo, kažem, nismo dobili na uvid da to iščitavamo, iako mi nismo stručnjaci za tako nešto. Hoću još samo da kažem, ovo što je Sandra na kraju rekla, da je otprilike situacija slična, manje ili više gora, ali nigde dobra u regionu kada su ova pitanja, kada se o ovom pitanju radi. Hoću još jednom da naglasim da udruženje ispred kojeg ja danas govorim i gde jesam ima dobru saradnju sa udruženjima albanskih porodica žrtava. I hoću javno da pohvalim njihov zakon o nestalima koji su oni doneli i u kome su ostavili mogućnost, jednaku mogućnost, znači porodicama žrtava, porodicama nestalih, da svoja prava ostvaruju po tom zakonu kosovskom i ne znam trenutno, ali do letos je oko 250 srpskih porodica koje ne žive na teritoriji Kosova i Metohije, ali se zločin naravno tamo desio nad njihovim najrođenijima, da oni ostvaruju tu mesečnu nadoknadu, ta mesečna primanja, da postupak uopšte nije komplikovan, da su vrlo brzo ostvarili ta svoja prava. S tim što hoću da dodam, neka mi to ne bude zamereno, da su teška srca te porodice išle da ostvaruju prava kod onih koji su najgore prekršili ljudska prava prema njihovim najrođenijima. Oni bi vrlo rado da su to mogli ostvariti ovde u Srbiji gde su danas. To je jedno, ali drugi zakon koji je donet u Skupštini Kosova, to je zakon koji se tiče veterana i civilnih žrtava rata i on je, nažalost, skoro preslikan s ovim našim zakonom, gde se taj pojam neprijateljske vojske ili kako je ko stradao, skoro je preslikan. Tako da po tom zakonu porodice ubijenih neće moći da ostvaruju, on je već diskriminatorski, za razliku od ovog prvog o kome sam govorila i koji sam hvalila, on je već stvarno diskriminatorski, mada to nije tema za ovaj skup ovde, ali po tom on neće moći da zakonu ostvaruje svoja prava, jer naravno država Kosovo neće oslobodilačnu vojsku Kosova nazivati neprijateljskom organizacijom i po tom zakonu, ako sam bila jasna, porodice ubijenih Srba ili kidnapovanih pa ubijenih Srba neće moći da ostvaruju svoja prava. Na kraju samo hvala Fondu za humanitarno pravo, jer udruženje u kojem sam ja, ali i srodna udruženja, bez fonda kao vodilje po mnogim pitanjima, ali posebno i ovog, mi stvarno ne bismo sami ništa mogli, jer prosto osim dobre volje i želje da se priključimo dobroj ideji, mi nemamo snage da to sami radimo. Hvala vam. Hvala. Ima još nekih pitanja ili komentara? Da vas pozdravim svi. Ja sam Dragan Pjevač. Predsjednik sam koordinacije Srpskih udruženja porodica nestalih lica. Ja bih pre svega ovde uputio reči ohrabrenja i suosjećanja za Dževada. I to u ime svih srpskih udruženja i koje su žrtve sa Kosova, i iz Srbije, i iz Hrvatske, i iz Bosne. I potpuno imam legitimitet za to, jer sam u programu izborne skupštine koje smo imali u 12. mesecu doslovno tako rekli koja prava mi imamo i koja prava mi tražimo, sva ta prava podržavamo koje traže neko ko ima ovde. Što se tiče zakona koji je tema ovde, mi smo također uputili zahtev ministarstvu da nam se dostavi zakon. Uputili smo primedbe, između ostalog jedna od primedbi bila ova vezana za nestala lica. I sve ove primedbe koje ste vi rekli podržali smo. Međutim, kad smo imali okrugli sto po pitanju prisilnih nestanaka civilnih lica sa Kosova, 20.11. pozvali smo ministarstvo da dođe na okrugli sto vezano za taj deo
s obzirom da ta lica koja su prinudno odvedena nemaju nikakva prava i niko za njih ne snosi odgovornost, ni međunarodna zajednica, ni kosovska vlast, ni vlast Srbije. I onda smo hteli da ta pitanja učestvuje ministarstvo. Ministarstvo se nije odazvalo, čak nije ni opravdalo svoj izostanak. Ja samo da kažem kakav je to odnos. I ovo na kraju, da ne dužim, što se tiče, Sanda, ovo ste rekli vezano za regionalni pristup čitavoj stvari, ja se potpuno slažem. Ja ću navesti jedan primjer koji to ilustruje. Lični primjer, nekako čovjek se najviše tu, po pitanju toga ne slažem se možda malo s vama da je najgora situacija u Srbiji. Mislim da je još gora u Hrvatskoj, koja je uzgred rečeno, gospodine, zatvorila sva poglavlja, a ostavila nerešena pitanja, vezano za naknadu koju smo mi tražili za ubistvo majke, i onda smo dobili najprije prvostepene presude, pa su one poništene, pa se sad moj brat, primjera radi, dobio prije 10 dana da mora da dade 3000 evra naknade zbog sudskih troškova, a mi ćemo dobiti još 12.000 i tako dalje i tako dalje. On koji je zapaljena mu kuća, ubijena majka, ima sad 300 nekakvih evra i tako dalje i tako dalje. Znači nema uopšte elementa nekakvoga ugrađenoga za te, ja bih rekao, neću birati reč ovog puta, za te razbojnike što su na svim prostorima ubijali. Oni su nekažnjeni, ubijali su, pljačkali su, nekažnjeni su i 20 godina nakon rata na ovim prostorima mi kao društvo jednostavno smo poraženi. Mi jednostavno ne možemo da to pitanje rešimo i čak šira zainteresovanost društva za to pitanje se slabi. To ne znači da trebamo odustati, to znači da trebamo, bez obzira koliko ja volio fond ili ne volio, ali kad radi neku stvar koja je u redu, ko što danas se radi, treba to podržati. Hvala vam. Hvala. I da li ima još pitanja ili komentara? Dobro, ništa, onda zahvaljujem vam se svima na dolasku i posebno Dževadu koji je jutros došao iz Priboja. Hvala ti, Dževade. Hvala svima.